Jambo dada. Mimi jina langu Pastor Titani, niko pastor mwa kanisa. Mimi naona kuambia mkanisa yetu, wewe jina lako nani? Mimi jina langu De La Renta. Ulishakaolewa basi? Mimi sipendaki oleo. Ona hapa, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 inasema hivi: Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ule mtu sasa ni mimi ndio mwenye Mungu alikuumbiaka. Ndiyo, lakini mimi sikupenda. Ona hapa, Yohana sura 4 mstari wa 8 inasema hivi: asiyependa hajue Mungu, maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo, ndio maana na mimi sasa nimekupenda. Sasa mimi ndaitika kama vile uko sema ni vya kweli. Ona hapa, Mathayo 12 mstari wa 34 inasema hivi: maana mwanadamu huyu asema yaliyo ndani ya moyo wake. Maana yake wenye niko nakwambia mimi nakupenda, biko nanitoka kuroho. Akosa na uko apenda unidanganya kisha uniani. Ona hapa, Marko sura ya 13 mstari wa 31 inasema hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Manake wenye niko nakwambia ukeniitika, tabakiaka na wewe milele na milele. Jani ni mimi njoo kiatongoza na kwa wengine wafia mzuri. Ona hapa, Mezali sura 31 mstari wa 29 unasema hivi: binti za wengi ni wazuri, lakini wewe umewazidi wote. Biblia pekee inasema bote ni wakiana, lakini wewe njoo unawazidia buyana, uko mzuri kubashinda. Leo unanidanganya si washinde wote. Ona hapa, Mezali sura 31 mstari wa 30 inasema hivi: mwanamke anayemwogopa Mungu ndiye atakayesifiwa. Tanki ungali na muogopa Mungu, wewe njoo akiana mdunia yote. Sasa utafanya nini nikakuitika? Ukiniitika, ona hapa, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 inasema hivi: kwa hiyo mwanaume ataacha babake na mama yake na kuambatana na mkewe, na watakuwa mwili moja. Maana ukiniitika, takuya nikoe tuishi pamoja mie na wewe. Lakini ulifanya kaa juu ya Biblia yote mkichwa. Biblia yote mkichwa. Ona hapa, Yoshua sura 1 mstari wa 8 inasema hivi: kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake usiku na mchana. Njoo vile sasa wengine wako nafuata maseri na mamache, mimi nakuwaka na niko nasoma Biblia asubuhi, mchana na magharibi. Niko sana penda Mungu sana. Ona hapa, Zaburi mstari wa 34 sura ya 8 inasema hivi: onjeni mjue ya kuwa Bwana ni mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Unasikia? Mungu ni mwema. Mimi napendaka Mungu sana kuzidia nyingine kitu, lakini na niitika. Na wewe